tala falava le whaupoponga o tala fōu mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao. O le a maua le au ta aloa New Zealand i le Olimpeka ni whaamanuianga tupe po opo ne sipe a manu malo i pine mai i ta alonga. Mo ta alonga ta ito atasi e maua le po ne si lima a Tala. Pe a maua se pine auro. Tolu a Tala mo le pine si liva. Ma le lua a Tala mo le pine a pamemea. Mo au e to atele e maua le lua sfuru lima a Tala pe a maua se pine auro. Se furu lima a Tala mo pine si liva. Ma le se furu a Tala mo pine a pamemea. Ma ole amatanga o le masina fou e amatalia ai Winter Olympics. O le fesoso ani tupe na tuina atu le kamupania le Kathmandu e whaupopo ai la lato lango i le auta a aloa New Zealand mo le Olimpeka. E to atele a inga o lo o motusia pele e le tise talu mai ana nafi o no tūlanga lolo wao le tau. O lo o iai pele motu i mātu i la pata inga o matangi malolosi fa a pea fai titili mawila. O lo o iai Gisborne, Hawke's Bay ma Waikato i la pata inga o timunga mamafa ma matangi malolosi. Na lipotia se asio sio lata i orewa i le pito i mātu au kilani i le fitu i le po na po. O le isi asio sio na lipotia i Waikato pe ona iai i wha maunga a le One News. Ua whaalawi loe le soifua maloloi na New Zealand le tae au nei, le toe motusia i ofeso o ta inga wha te kono losi i masini a whale mai i le pito i lalo le motu i mātu. E pea ma le ono i tūla o pepe polo kalame i masini i le aso na nafi, ini na i aso talo na mai a le oso wha inga i masini i whale mai le motu i saute. Ua wha manino i le Health New Zealand, e le ai se feso o ta inga o le vaenga, ma oso wha inga na ngao i ai wha amaumau o tangata peitai na wha ai loe nisi o fō mai lungo le leiti o New Zealand o lo o lamatia wha amaumau o tangata o lo o whai ai loilonga a le soifo maloloina i le taimi nei. Ua mawhaine e tangata o lo o a o onga mo le taimi mua o na talosanga mo le fesoso ani tupe e o atu i le se fululua a Tala e wha atupe ai le tausanga muli o a onga po o le lua tausanga muli o a onga wha avaenga luenga. Na sui le polokalame mai le wha atupenga o le tausanga mua i le tausanga muli mai le aso mua Januari o le tausanga taluai. Wha ailoa le ofiso la fonga o le asuinga e fesoso ani tele mo tamaitia onga e wha amai ai le tausanga muli o a onga. E mawhaiona tuina atu lau talosanga i lungo le mai IR, mai mo o mia le whaia o le talosanga i tutono le tausanga e tasi, talona mai a le whaailonga e angava ai. Mo tangata o iai ni student loans, e ave ese mai le tupe e angava ai mai le pāleni o le student loan. E tusama le to atolu se furu le au whaingaluenga ale ED i Wellington e ua a fiele wha amai o le manava o le Castro. Ua ngā luluele te whātuora e whaia taiala e pui ma wha aititia i le pepesi o le manava tatai le whale mai. Ai mai se o le au whaingaluenga ma tangata ngase e asia le whale mai. O le tangata mua na wha amaonia i le Castro i le aso wharai le taluai. Ma na whaia ngaluenga e wha amama ai le vaenga o le whale mai mo le se fululua i tūla i le aso nasoso o ai. E le o iei se wha amaonia nga e ono pepesi i le whale maitele Wellington e le Castro e tusai mali poti a le Health New Zealand. O se sasi li poti al matanga luenga wa onga i li poti o asotia ia onga o Yuna ma Minu Joe na le vave ona mate ia o leilo loa pe o maliliu. Ana vave li poti atu le tele o asotia ia onga se manue vave ona sa ilia tamaitia to alua leana mawatino maliliu i to tono ato pau. Na whaalia e whaamaumaunga ale ofiso whaamaumaunga aloa ia New Zealand i lunga le Radio New Zealand e whaapea whai tautau sanga o whaatali e tuina atu le mata upu a Yina ma Minu Joe i se au nanga esu ei mafua anga o le lea o onga o tamaitia onga. O le valu ma leono tausanga o tamaitina o onga i lea onga tūlanga lua i papa toe au kilani. A o le ifasio tia le latina ya Hagyung Lee i le lua fese furu valu. E wha tausanga muli ane whato a maua ato pau o lo o iai tutonu tino mali liu. Wha alie Mary Robertson o le sawhaya onga i tamaiti o le whai ungo le lua fese furu fitu na o atu ai li mata o atu ua maliu le tamao lana whanau. Ma ole ato e foi i Korea i lona a inga. O ai inga ale matanga luenga wa onga o lo o whaatulanga ina ai a whai ave ese mai se tamaititia onga mai se a onga ma lele si talaina i seisi a onga i tutonu o le lua se fulu aso a onga o na whai ale al matanga luenga o se polo kalame e talo sanga ile a onga i whaatumu se pepa o le non-enrollment form. Na mawa isu enga ili i whaatumu ina ile a onga le pepa o le leri si talaina o tamaiti i aso whaatulanga ina i ta ayala. Ua whaititia masina i lalo polisi al matanga luenga.
E talo sangai whaamaunga mai le MB ma le ofisa whaipepa malanga New Zealand e siaki ai pe ua toe taliu mai i New Zealand ta mai tina whaanoi o le amalanga i whafo le atunuu. Ua tai maasina mawhaia ia siaki le ana amata mai a au kuso le tausanga taluai. Ina ia mawhaiona wawe maua ele matanga luenga whaamaumaunga o ta mai tia onga e toe fo i mai i New Zealand. Ua tau fiele sa ilinga o Graham Garnett ono tausanga le matua Lena leilo mai le aso tolu se fulu o te sema mai sana savalinga i Kahurangi National Park. Olo o whaaua ona lango mawhisosoani leo i le ainga o Garnett ma olo o mata i tūni whaamaumaunga fōu e alia e mai le lumanai. E pe ama le toa fitu tangata na whaamanu alia i se whaalawelawe tauta avale i waipapa kauri i le pito i lungo le motu i mātu ana nafi ina ua whito aini ta avale se lua o le toa whao i lātou na whaamanu alia o lo o tau fiel whale mai manu anga tūngā. Na lipotia le o laina i whale o loa ale EP Games i New Zealand i le asona nafi o no fofuanga e tapunia i la uma ale EP Games i le whai unga o le masina. Na whaasila e le kamupani i le aso lulu le tapunia o na whale o loa uma i New Zealand i le whai unga o le masina. Na amata le asona nafi o na pau le 5% o alato o loa e tusai ma li poti. Whaai loa e se sikulati i le taulanga whaatawa a St. Luke's e whaapea e o maile te ole se fulu lua i la wauliana nafi ua silia ma le toa 5 se lautangata ua laina i fafo e whaatali le taimi e anga ai tutono le EP Games. Whaapea fo i se vainga i le Queensgate Mall i Lower Hutt i le asona nafi. O le EP Games o le kamupani au se tālia e anaina e le GameStop talo mai le luafe ma le 5 ma e tolu se lautolu ono fale o loa i au se tālia. E le ATT fo ma le toa tolu se fululua tangata na li potia ua maliliu i Thailand ina ua pau se masini silingi me mamafa po o se crane pa uilungo se no foafiul o iei se pasese i se awala lata i Bangkok. I se whaamatalanga mai leo i Thailand e whaapea e toa se lau fitus fulutasi tangata sai tutono le no foafi e o mai le asoe le imanino po o aikamupani fai awala o lo o ngā lulu e whaakone karate i le whainga le awala i le taimi o le whaalave. Na whaate ia le toa telo tangata New Zealand ma le lalolangi i le whaamalolo ai o Scott Robertson mai le tofinga whaia o ngā ulo le oropeleki. Na wawe o na whaalu i lunga upenga ta whailangi o ofisa whaasaralau le lalolangi tusinga e winga i le whaamalolo ai o Robertson. Na whaasilasilaloa ia le taitaifono o le Unilakapia New Zealand David Kirk. Le whaate ai o Robertson mai le tofinga o na e leo i se tūlanga le leile oropeleki le taimi nei ai mai se moa na tapenanga mo le ipo le lalolangi i le luafe luafitu. I se whaamatalanga a Robertson na ia tau ai lo na nganga mita i tau mawhainga ale oropeleki a o ngā lulue ai matamata a alo. Talo lava ona se e mai le tofinga sa ave lava lana whaamua i le mea pito silio na le lei mo le oropeleki ma New Zealand. I le mai ai o se whanotanga ma le Unilakapia New Zealand lea ua ia talia i nai le whaai unga e whaamutai lana kone karate sa whaamoemoe ai mo tausanga e whaa. Sa whaia se ilo i longa e Kirk, Kevin Mealamu o le Suiol Komiti Whaatonu whaapea ai ma Don Trekker o le pule o le High Performance a le Lakapia New Zealand. O le walumasina mua talona a Vea Robertson ma whaia onga sa whaamawai ai le whaia onga langolango ia Leon McDonald a o lumana i aile malangata a milo a le oropeleki i Afrika i Saute. O lo o malamalama le Otago Daily Times e ono suitulanga Jamie Joseph le whaia onga ulu a le Highlanders i a Robertson e le ifa alawilo mai e le Unilakapia New Zealand po o ai o le aavea ma whaia onga ulu fou mo le oropeleki. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.